diplomas were presented by the mayor of community Canal of Sochi, Mr. Miha Stegel. Allora il sindaco della comune di Canal of Sochi, signore Miha Stegel, presenterà also die preiswerten von Herrn Miha Stegel gewesen. Prosim malo pozornosti. Če ne boste šli ven. Nema Boga. Prvi otrok jo prejme Wilder Lucky Prize. Are you here? Čestitke. 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 Stisni roko. Čestitam ti. Naslednja je čez nami Lara Jakubi. Naslednji, ki prejme priznanje oziroma diplomo, Zak Testel. Naslednji, Blitz Danger Mountain Dendiver. Naslednji, Maj Brezavšček. Naslednja prejme diplomo za udeležbo Marija Čelešnik. Naslednja Brina Baša Medvešček. Brine ni, dobro, gremo naprej. Jaka Košir. Naslednja Dala Testen. Okay, now one important thing. Please show respect to all the athletes. We just have 15 minutes and we'll be finished. Lepo prosim, dajmo, se zgodi, smo brez mikrofona, dajmo majčkan za vse, no. Bitte schön, 15-20 Minuten wo sind fertig. 15-20 minuti sam finiti, ok? Znači 15-20 minuta gotovi smo. Molim vas, lepo vas prosim. Dana Testen. Dana Testen. Tina je Baša Medvešček. Leoni Proda. Karolina Čelešnik. Vidi zamenjak. A vidite, ko ste super, navijamo za vse. A vidite, ko imate. V glavnem vsi navijamo za vse, a ne vsi počakamo na vse. We all wait for all the athletes. But now, alle und dann party. Ok, Karolina, naslednja je z nami Vito Mani. Naslednji Hugo Pušna. To so naši najmlajši skakalci. Naslednja Enis Brezavšček. In pa Mila Jakubi. Danki Devels, ste z nami. Danki Devels, ste z nami.
Ste? Pa slabše. Ja. Dobro, radi bi dali diplome. Tudi vam, Gašper Novak je tle. Gabe. Hvala Gašper Novak, hvala Jan Žnidaršič, hvala Matevž Pogačar, hvala Max Veselko, hvala ti na konc, Lorine Najsvek, Ani, Jacob Hinga, Kimberly Benson, se pravi Lorin damo ven, ok, je pa z nami. Now we will give the diplomas to all the athletes who are competing. Zdaj pa diplome za vse skakalce. Ok, now the diplomas. Peter Pavšik! Hvala lepa! Kisenem sebem Peter Dobra, Mađarurca! This diploma for, yeah. Happy birthday, Peter! Ok, hvala svim ko ste takmičari lasta, imali smo dva takmičara iz Kragujevca, prvi je Mladen Cvetković. A drugi je Marko Pavlović. Še enkrat, to so diplome. These are the diplomas for all the athletes. The medal ceremony will be at the end. Znači, proglašenje je na kraju. Nemojte vi nikada. Nemojte nikuda idete. Čekajte još. Ok. Zdaj pa gremo diplome za kategorije figura. Ok, diplomas for figura. Vadim Kočan. The next one, Kimberly Suzanne Benson. Naslednje, Aleš Karničnik. The next diploma goes to Viktor Dobra. Next diploma goes to Dmitro Vishivanov. And the next diploma goes to Sabas Barson. Naslednja diploma, Dave
America, Jake Kinga! And to our young world champion, Lili Chukaliuskaya! And to our friend from Denmark, Jimmy Anderson! The next diploma goes to Ukraine, Władysław Balki! And the next diploma goes to our friend from Austria. Next diploma für eine neue Leibrat. Osi Osama! I sljedeća diploma, dame i gospodo, prvi zvezdač kanala Ilija Štajerac-Maravi. I pa dame i gospodje, naredna dama čuje, Pija Ba! Gremo naprej. The next category. Yes, because